Nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe, muri aka kanya turi kumwe nk'uko bisanzwe rwose ku biganiro byacu, ngira ngo channel murayibuka ni nayo iriho iriya profile, ubusanzwe uravuga ngo English and all possible domain. Yeah. Of course hari ibintu bitandukanye tugiye kujya tumenya biri muri kiriya gice cya kabiri cyitwa all possible domain. English nigerwaho tuzajya tuyisuzuma, ariko nitujya no muri yindi possible domain tuzajya tuyisuzuma. Ubu nonaha tugiye kuganira ku kintu cyitwa cyangwa se kivuga ngo ntuzongera guforomata telefone yawe. Guforomata telefone burya birayica. Abantu benshi bamaze kubisobanukirwa kandi nawe rwose ushobora kuba usanzwe ubizi. Hari igihe baforomata telefone uzi ngo izatangira neza igahita ikwama burundu ntiyongere no gukora. Dore rero ukuntu uzajya ubikora mu buryo bworoshye cyane, nawe ukabasha kwikemurira ikibazo cya telefone yawe. Rwose sinzi wenda nimba wowe bitarakubaho, ariko telefone iyo yuzuye itesha umutwe 100%. Twagiye rero, ngira ngo muri kuyibona, iyi ni screen yanjye, ni home screen, ni dashboard of course. Hanyuma iyo ugiye kwikorera icyo bita simple format cyangwa se gusiba ibintu biri kuri telefone mu buryo bworoheje bitajyanye ku mashini kandi bikavaho neza cyane kuruta nuko bayiforomata, ni ubu ngubu bukurikira. Akenshi tugenda dusiba ibintu byagiye kuri application. Dusiba ibintu byitwa ngo iki? Dusiba ibintu byitwa cache n'ibintu byitwa storage rimwe na rimwe. Impamvu tuvuze ko dusiba cache ni iki? Cache ni nk'ibintu by'imyanda biba biri muri telefone kandi bidafite icyo bivuze, ukaba ubizi cyangwa se ukaba utabizi. Hanyuma storage byo urumva ni ibintu biba biri kuri telefone bifata umwanya, ariko ibyo bintu ukaba ujya ubikenera rimwe na rimwe, ndetse n'igihe wabuze telefone bya bintu bikaba byagarukamo bitewe n'uko wabibitse ubyitonde. Ubwo rero birumvikana ko ibyitwa storage ni uko byitondera, ariko cache ni ukuyivanamo ukayikura muri telefone yawe. Ubu noneho ngira ngo nk'uko mubibona mu masegonda make ndaba ninjiye muri application za telefone. Hano twari turi kuri main screen, ubu ngubu twinjiye hehe? Muri application za telefone. Nk'uko muri kubibona hari application turi kubona zitandukanye. Nk'urugero, iyo duhingukiyeho iyi mubona duhingukiyeho yitwa French. French. Indi nayo dufite ni iya French. Hirya hari application ya Gmail. Indi yitwa Hi Translate. Ngira ngo nk'uko mubibona rwose dufite iki? Dufite ikintu cyitwa application nyinshi zihagije muri telefone. Ngira ngo nta muntu udatunze WhatsApp. Of course ngiyi, nta muntu udatunze Zenda. Nta n'umuntu udatunze Instagram. Ariko rata si twese, ariko izi application tuzi ko abantu benshi baba bazifite. Ese ahubwo ubu iyi X-Share yo hari umuntu utayifite? Ibyo si byo nshaka ko twibandaho bijyanye n'ama application, ahubwo ikintu twibandaho ni uburyo tugiye kureba ukuntu twakoresha izo application dusevinga cyangwa se tubika umwanya kuri telefone yacu. Hano muri kubona n'izindi nyinshi za Calendar, FTS 22, Math Game, Google. Of course telefone iyo ari yo yose, ibe Apple, ibe Tecno, ibe Samsung Galaxy, ibe iPhone, mbese telefone nyinshi zose zigira Google. Reka tuvuge ko iyi telefone mfite muri kubona hano imbere igize irya iruzuye. Iyi telefone iruzuye. None se ndakora iki? Reka dufate urugero rw'iyi application muri kubona, iyi ngiyi nshyize mu kazeru, iyi nshyize mu kazeru rwose kanini ya YouTube, ngira ngo muri kuyitegereza. Abantu benshi
dukoresha iki? YouTube. Wasanga ari nayo turi gukurikiraniraho kino kiganiro of course. None se reka tuvuge ko telefoni yuzuye kandi njya nkoresha YouTube cyane, njya nkoresha iriya fayiro cyane, njya nkoresha iriya Google cyane, nkoresha Play Store cyane. None se nakora iki ngo ngabanye umwanya ntajyanye telefone yanjye kuri mashini ngo bayiforomate? Hari n'igihe babikora utabireba, wowe ugasiga telefone ati yizane tuyiguforomatire, urazana aya ngaya hanyuma bashobora kuguca make cyangwa menshi, ariko disi hari igihe ayo menshi cyangwa ayo make azikuba hagiyemo izindi virusi atari nabo bazishyizemo, ahubwo kubera iki? Sisiteme. Mujye mwirinda gutanga telefone ngo baziforomate, ahubwo jya ubigenza utya. Reka dufatire urugero kuri iyi application ya YouTube. Ngira ngo YouTube niyo dukoresha kenshi turebaho amavideo bibera hirya no hino ku isi, amakuru mashya, inkuru zishyushye, inkuru zishimishije n'izibabaje, niho wazibariza. Reka tuvuge ko ushaka kugabanya umwanya wifashishije application ya YouTube. Ni urugero ruzadufasha cyangwa se nanjye rujya rumfasha kugabanya ibintu muri telefone. Nk'ubu nkanjye kuva natunga telefoni nakubwira ko itajya yuzura kandi nshyiraho ibintu byinshi uko bishoboka kose. Turaza kuri application yacu ya YouTube. Ikintu ngiye kubasaba gisa naho kiroroheje. Nagira ngo ngusabe fata urutoki rwawe rw'iburyo, ufate urutoki rw'igikumwe. Ndabizi ko ushobora kuba ufashe wenda telefone mu ntoki. Fata urutoki rwawe rw'igikumwe rw'iburyo, cyangwa se byatweterwa niba usanzwe ukoresha akaboko k'ibumoso urakoresha igikumwe cy'ibumoso nta kibazo. Noneho fata igikumwe cyawe cy'iburyo ukande kuri ya application twatanzeho urugero. Ngira ngo nk'uko twabivuze ni iyihe? Ni iyi ngiyi ya YouTube. Ngira ngo murimo murayibona. Okay? Noneho kandaho ka gatoki kawe k'igikumwe. Ni uko ubigenza, urakanda ariko ugafatiraho. Urakanda ugafatiraho, hanyuma bakakwereka utu tuntu tubiri turimo kubona kuri ekara yacu. Hari akantu ka mbere kameze nka i iri mu kantu k'akaziga k'akazeru, n'akandi kamenyetso ko guteranya kari mu kantu k'agakadire, abanyeshuri bakita square, impande enye ndinganire cyangwa se zingana. Kano ka mbere ka i kameze nka i iri mu kazeru karavuga ngo app info. App info. Erega n'icyongereza tuzagenda tukimenya. App info ni app information. Information ni amakuru ijyanye na application urimo gukoresha. Hariya kuri kariya akamenyetso kandi ni send to desktop. Karavuga ngo send to desktop. Ohereza ku gikoresho kiri soft cyangwa se cya computer cya machine. Biterwa n'ibyo umuntu ashaka kuhakorera cyangwa se serivisi ashakaho. Aha rero ntabwo turi buhatinde, turaza twirebere kuri kariya ka mbere kitwa app info. Noneho gira utya ukandeho. Kanda hariya handitse ngo app info. Iyo umaze gukandaho, ngira ngo murabibona, baguha utuntu dutatu turi munsi ya application yawe. Ngira ngo ni YouTube turonshinze. Hari open, disable, force stop. Open ni fungura. Disable ni nko kutagaragaza application yawe. Force stop ni nko kuyihagarika gukora kugira ngo wenda yongere itangire ikore neza. Ariko ahangaha ntabwo ari ngombwa cyane, nuko twagira ngo tunyuremo buri kantu mugende mumenya umumaro wako. Ahantu dushaka kwibanda, reba munsi ya twa tuntu dutatu. Akambere karavuga ngo notification. Munsi ya hariya y'akarongo ka kabiri gatambitse. Munsi ya notification ubundi ni nk'ibimenyeshwa. Ibimenyeshwa, okay? Iyo dukanze hano hari igihe tuba dushaka kwemeza niba tuzajya tubona ubutumwa bwa YouTube buri kanya, cyangwa se rimwe mu isaha imwe, cyangwa se rimwe ku munsi, cyangwa rimwe mu cyumweru, sadepa biterwa. Munsi ya notification hari permission. Permission ni iki? Ni uburenganzira. Ushobora guha uburenganzira kamera,
ahantu utuye, mikorofone, igikoresho ndangururamajwi na storage cyangwa se umwanya. Turakandaho kubera ko dushaka ibijyanye n'iki? Storage. Ubwo nkanzeho. Okay? Storage. Sorry, murambabarira gatoya, ngaruka inyuma. Of course. Storage ngira ngo turimo kuyibona hano munsi ya permission. Okay? Handitse ngo storage and cache. Ni ukuvuga ngo turakanda hano handitse 1.11 ngo gigabyte used in internal storage. Ubwo ni uwo mwanya maze gukoresha nyine muri telefone yanjye. Okay? Ubwo nkanze hano kuri cache, storage and cache. Duhise tubona icyo bita clear storage and clear cache. Iyo uje hano rero reka mbanze mbasobanurire utazasiba ibintu byawe kandi wari ubikeneye cyane. Nanone kwiga ni byiza ariko nanone kwiyangiriza si byiza. Okay? Turi kubona application hano ya YouTube, hanyuma munsi turi kubona utuntu tubiri twa clean storage na clear cache. Clear storage ni ugusiba umwanya, ibintu biri ku mwanya. Clear cache naho ni ugusiba ibintu biri muri telefone. Ariko storage biba ari ibintu bishobora kuba ari ibintu by'ingenzi cyane cyangwa se ari ibintu ujya ukenera mu buzima busanzwe. Naho cache ni ibintu bya fake, ibintu bikuzuza telefone nta n'impamvu byagakwiye kuba birimo rwose. Noneho manuka hano munsi y'akarongo gatambitse ka kabiri kanditse ngo space used. Umwanya wakoresheje. Space used bivuga umwanya wakoreshejwe cyangwa se wamaze gukoreshwa. Noneho nubona kano kantu kabanza kavuga ngo app size. App size ni iki? Ingano ya application. Ingano ya YouTube. Ubu kugira ngo nestare YouTube imo hano byasabye megabyte 203. Noneho izo nakoresheje maze kuyishyiramo ni kano kantu ka kabiri kavuga ngo user data. User data ni ibintu namaze kuyikoreraho. Bingana na mega zingahe? 379. Uri kubibona hariya ku ruhande rw'iburyo. Noneho munsi ya user data hari cache. Cache ni bya bintu bya fake biza bikuzuriza telefone utarubizi. N'ubundi bigiye kuma mashini gutanga amafaranga nibi bakuramo kandi ugasanga na application yawe itangiye gukora nabi rimwe na rimwe. Si igihe cyose, biterwa no guforomata, nabyo ni ubuhanga. None rero ubu muri ibi bintu turasiba iki? Baduhaye total y'ibintu bigize iyo telefone ngo toto ni gigabyte 1.11. Muri ibi bintu se turasiba ibihe? Uko twabibonye, niba storage habamo ibintu by'ingenzi turayitondera. Nanone twabonye ko cache ari ibintu bitari iby'ingenzi, sibyo? Ubwo turasiba kano kantu ka kabiri. Turifashisha kano kantu ka kabiri tubone gusiba. Reba hano ku ruhande rw'iburyo, hano hantu handitse ngo clear cache. Nkanzeho. Ngira ngo mwabonaga ko ngira ngo mwabonaga ko cache yageraga muri 500 ariko hasigayeho 0. Bivuze ngo ibintu bitari by'ingenzi byamaze kuva. Ubu nisubira muri application yanjye nk'uko bisanzwe, ubu ndi gusubira inyuma, ninyisubiraho iratangira ikore neza fresh. Ubu kubera ko ndi gukora ikiganiro ntabwo rwose nigeze mfungura connection wenda ngo mbibereke. Noneho ubwo wenda YouTube tuba tuyiclearinze. Reka dufate indi application ikunda gutwara megabyte nyinshi. Kadufata urugero rwa Google. Ngira ngo twese tujya dushakiraho ibintu, amakuru amwe n'amwe. Google yacu murimo murayibona hano hejuru. Niyo ngiyo. Noneho iyi Google nayo kandaho, nongere ubwo twongeye kwisa n'abiyibutsa, fatishaho urutoki rwawe urugumisheho rw'iburyo cyangwa rw'ibumoso,
uze kwa aka kantu kanditseho ngo app info, amakuru ya application, app information, kameze nka i iri mu kazeru, kandaho. Ngira ngo rwose uze kubigerageza ukoresheje telefone yawe. Uze hano umanuke muri, turi kubona twa tuntu turi munsi ya app, open disable force stop, umanuke notification, permission, storage and cache, ukandeho storage and cache. Then turi kubona munsi ya app clear storage, clear cache. Ujye witondera storage ariko cache uhite uyisiba, uyiclearinga. Ngira ngo murabona ko Google yacu yari ifite umwanya ungana na 13 tuyishyiramo, hakaba harakoreshejwe data user data 230, cache hasigayeho 0. Rwose nuko nguko babisuzuma, bicekinga, ubu uri gukora icyo bita isuku ya telefone ihoraho. Murakoze rero, ako kantu niba kumvikanye, ariko wenda dushobora no gufata urugero rwa nyuma tukagakora twitonze kugira ngo ibi bintu turusheho kubisobanukirwa. Reka dufate urugero rwa GB WhatsApp wenda. Iyi WhatsApp yanjye murimo murayibona. WhatsApp yanjye ngira ngo murimo murayibona. Ni iyi ngiyi. Ni iyo ngiyo nshyize mu kantu k'akazeru gasa n'aho ari gato cyane cyane. Nayo ndayikandaho ngumisheho urutoki. Ngira ngo murabona ko bampaye noneho utundi tuntu ngo share, uninstall, app info, send to desktop. Turiya tubiri twa mbere ku ruhande rw'ibumoso tutwirengagize, turi kubona ka kandi twashakaga app info. Kano ka gatatu uturutse ibumoso ukurikije agace muherereyemo. Ariko wenda reka tugire icyo tuvuga kuri utu tuntu twose. Kariya ka share ni ukuyohereza, ushaka kohereza GB WhatsApp ukayiha nk'umuntu, ukanda kariya kitwa share ukayimuha kuri WhatsApp nawe. Uninstall murabizi ni ukuyikuramo, utazisibira application nta mpamvu. None turishakira kano kantu ka gatatu app info. Tugakanzeho rero. Nk'uko bisanzwe tugakanzeho. Turi kubona open, uninstall, force stop, ibyo ntabwo ari ngombwa cyane. Munsi notification, permissions, storage and cache. Storage and cache. Aha hantu twavuze ko ariho tugomba kwitondera. Hanyuma kandaho nta kibazo, storage and cache turakandaho. Baraduha icyo bita clear storage, clear cache. Storage ni ibintu by'ingenzi, cache ni ibintu bitari iby'ingenzi. GB WhatsApp kuba irimo hano byayisabye megabyte 124. Ni biriya byanditseho ngo app size. Hano munsi ya space used mu ibara ry'umweru handitse app size, ingano ya application. User data ni 42.37 megabyte, ubwo ni ibintu by'ingenzi byabitsweho. Naho cache cyangwa se ibintu bya fake bingana n'8.35, ari byo biduha total ingana n'175. Ubwo rero reka dusibe ibi byitwa cache. Nkuko muri kubibona hariho cache 8. Iyo usibye, iyo ukanze hariya ngo clear cache hano ibumoso, uhita ubona ko cache yasigayeho 0. Ngira ngo murabibona. Ubwo rero mu by'ukuri ni uku nguku basiba, bagasiba ibintu bitari iby'ingenzi biri kuri telefone. Rwose mujye mubigerageza mbere y'uko telefone tuvuga ngo yatunaniye, reka tuyijyane bayiforomate. Ni uko nguko bigenda. Ubwo rero two ni utuntu tw'ubwenge turi muri all possible domain. Icyongereza tuzagenda dukomeza kukiga. Muhumure, tuzashyiraho hari n'amagroupe ya WhatsApp agenda adufashirizamo. Hari n'uburyo bwo gukurikirana umuntu ku giti cye. Of course iyo bibaye ngombwa, iyo umuntu abyifuje, turabirebaho tukagufasha. Yego, mu nshingano zacu biba ari ibintu byinshi uko umuntu abyifuje. Turabashimiye cyane rero. Buri ikiganiro aba ari akagaruka, tuzongera tuganire, tuzongera tubategurire ikiganiro. Ariko nyabuneka niba ubona ko ibintu ari byiza kandi bikaba bikwiye rwose imbere yawe, ujye ukora subscribe. Turajya tugusabe, niba utaranayikora nyabuneka
kora subscribe kugira ngo tujye tukugezaho utundi tu updates, tuntu tw'ubwenge. Ushobora no kubaza uti ariko telefone yanjye ibi n'ibi ipfa kuba itaguye mu mazi cyangwa se ngo ibe yahanutse muri etaje, aho ngaho rwose twiteguye kugufasha. Bya bintu twa tuntu duto dutoya ugenda siga 1000, siga 5, siga 2, siga 10, oya, tuzagufasha. Wowe kanda subscribe for more information, wa mugani, kubw'amakuru menshi uzayabona, uzasobanukirwa. Ushobora no kutubaza ikindi kibazo, ko nibagiwe password yanjye nakora iki, ko bashaka ku ibintu nk'ibyo. Turahari ku bwanyu. Saba rero mugire ibihe byiza. Nk'uko bisanzwe dusoza tuvuga tuti Imana ibabe hafi, kandi rwose muhahe, muronke, mugire umugisha uturuka ku Mana. Naho ubutaha tuzongera.